office u district sports officer riboy district nongpo ha ka jingyas no ktilang bat ka office u BDO ka boy rembong CNRD block menta ka sngi ka arpo artrik risau kalapan kutno ya ka lempung jongki samla man peni ya kisap ki phong jongki khon samla ya ka belatip kum ka block level chief minister youth engagement program ar hajar ar pusan ka banengkong halor ka phang empowered youth empowered Meghalaya kabala penlong arsngi lenter ha auxilium skill training center kabadon ha khap mara kabahap ha ga bhoi rembong CNRD block ya kate ke lempung ki samla kabala penlong ha bhoi rembong CNRD block lasdang nin gasngi ka arpoi trik risau ha kabalawan menpli da u video ka bhoi rembong CNRD block u Dr. R Talang ha ka jingya don rengkat uba Bobby L Nongbet u district sports officer ka Nongpo ka kong Rida Lendem ka PTI district sports office Nongpo lembat kiwe de ha kan ne ka program ka bars ni kan thi la sakhi ya ka jingya kop ba pher ki ba kan thup ya ka jingya kop dro jing dro ka jingya kop tem bat put ka jingya kop ruai ba ka shat tan rai ka quiz competition lembat kiwe de ka balawan bane shimenta dagi khon samla chenrang bat kan the jong ka bhoirmong siana de block bat napdeng ki ti samla na ka leng ka office u DSO ka lajit nrupu prangut ki samla ki ba kan sai ki ban ya shimenta sha ka district level bat kiwe ki block na ri bhoi ha kan ne ka sni pen kut lawan ban Pynhap perdano do ba Damanbait Lamare u MLA ka umroi constituency ha ka jingya sakhilang u video ka bhoirambong CNRD block u Dr. R Talang ha ka jingya don rekat u ba Bobby L Nongbet u district sports officer nongpo lembat ki nongtrei ka office u DSO ki khna school lembat ki no hikai na ka liang ka office u DSO kelas sam ya ki khusnam bat ki sernot syabaro ki balawan ban ya shimenta ha ka te ka lempung ka ba arsngi
That's ke jumpa dalam ini program dari kerang Bandung Balang Badunora Kajut jadi sama beliau bagi kau berkat banyak yang jemput bahkan ini impal bisa prepare bagi itu entrai jadi tahan buat ini boleh buat tunjuk district report. So the objectives of this program are to expand the grassroots participation, cultural exposure and integration, skill development, representation and collaboration, and youth empowerment. That's a block level CMYP, CM Youth Engagement Program. Establishment kami apa rembang, kami apa Australian Skills Training Center. Ke program balapri dari video ini di Dr. Damanbait. The program kicked off impressively with the ice-breaking session dan di Komplida di PTI ini, Nampak Office District Support Office. Berkunjung dalam proses pemahaman ini. That's Shispa who are the participants from various schools, colleges, clubs and welfare organizations who are part of this block level youth engagement program here at Pynhap. So 11 competitions, events and 3 sessions were conducted in these 2 days. That's this program inilah yang siapun bagi incredible performances for stage bertunjuk Hamid bagi dia di drawing dia di quiz contest, and so 68 participants and 2 officials will be selected as a contingent to represent the block at the district level program. Bersolongkan tahu November. Makanya aku ini kumar dengan video berada. Betul juga dalam video blog development officer dalam forum blog. Ibentuk sana kadon mereka kawan blog level chief minister youth engagement program. Kapulang apa? Asal mereka kata nama kene stand balkon. Badalian ke distrik kita pulang ke blok nomor 4 di port ini pulang manus dan kasih Lamare kalau ke distrik level kita ke port kita dapat pulang dari ke blok level kata ini aku share jong orang pergi kena batu dia yang cikai ini distrik ndek cikai dia man pergi ke sak apa ke jong pergi ke repair Hal kumpang bagi bonset lagi cinggian kali ini cing participate di balong rambut menjadi kesini di painting, di story writing, di poetry, di vlog dance, di vlog song, bagi cing templo, kumpang gitar menjadi terbuka. Hal yang yang begini kelak kebuk siar, kajau pusing ni kelak, dari kebuk siar maksudnya, berpedi kesap apa kajau pergi ke repair. Kenapa mentah mengatir hal negara kecil partisipan ke jopi ngamtim kalau partisipan di bawah pengajukan bahan untuk berapa kibat sesasalek kita juga kompetitif kibat sesasalek pada di present sebagai district level pada tidak pada district level lo dia bagi pada satu sebagai state level dan ter sebagai national level international level terbuka. Tengah yang pergi, beliau pada ia baru kata di dalam kampanye itu bagi port program bagi sekolah prepare untuk Damanbait. Kalau kita kampanye itu lain lalu mereka mesti cuci dengan beliau pada itu so penting. Beliau pada port kita katakan bagi anggur kecil kecil. Hari ini port masih jauh. Bagi cuci pemerintah di politik sekolah. Kim nang naman pulang di kinong hikay di joki, kia lekay, kia siyan, kia akhir tempat kumil, ibus biya di kinong hikay di joki kim nang naman pulang. Kani katebe,
school na pinang reban burong kinong ikai jom. Nama kinong ikai jom kita di berang aja na jista na pinado kelas A B hado boy. Sega kut kecil pulih ke jom piro kita kinong ikai di ban aja di kecil na jista. Jadi penangkan burong lagi pinang na akan pulih putih pinang na akan kiu kata kecil na jista. Nama hali kasar ki jom kita ki kepala jom kita di bari ki pusuma di pinado pinang le. Narokan donggal narokan donggal kita kinong sumar kinong Pynhap pangsanya pilihan kinong itu sekolah kan kinong kai jom kinong sumar ni kinong aja start ya pi nado berpikir awi hado berpikir dengan kau boleh berpikir jom hado berpikir yang kerana berpikir mengenai kinong